bakansara nabagirango kigendererwa cyo kurambura oku babirene benda kushoma no kumanya okuba kubasa kutwazo mbyo bwebembezi obwe bari kutungura egomborora zabo ije twagiye kiteka teko cyo kubasa kuza za Kampala na handi za Jinja na handi kuza kurambura tukareba entwaza ya Jinja na bimwe byo bitakumanya na mnongo kankari ke Victoria kankari Vanairi kareba ko ese kutambura kuja ngo nito tubase kwandi korokurana to antugesa abantu bitu ntugesa abantu abiturkwebembera tubase kuboreka intunguke yo negendo misho uko barabase kwebisaho bakenda ngo basitware nito tuze kureba aheru nito tukagira iki twashakayo kandi ko bakituretire twikiriza twija mwe no kutwishikireyo twashemererwa amazima twarambura twaza Ntebe twaza parliament twaza Jinja mwe turebere ibintu bingi munonga kandi bakutwegese ibintu ebyo okuba kutunguka bakansara bamwe nabagirango gubiregurwe mu rundu rwabo go kubanza okuza Kampala munonga ahabwe ibintu bimbire ntakarebaga nyowe kugambaho ndebere nyanja ekukira yo buhango mu Uganda nareba umugero gusinga yo buhango bwa Nile nareba na River Nile source nareba nazo mu parliament munonga hakwe bintu bibire hoje tukozibweje mwen kare ngabasa kuganda habo kuba buri kimwe kibire kiruho kandi ubuteka bwemerireho twabaje munonga bacara nimbashaba mu kwatanise n'abashija banyu mushomesa abana banyu ahabwo kubihangere twaza kutunguka nkanyakishana na bweju yona tino kuba tushomise abana bitu ahabwo kuba nindeba nkameri nkeji twaza ahabiciro rw'amasita gihanga ryona umwana kuba tashomere ebya masita nkebyo tayino kwa kubasa kubona Engineer John Bosco Kalisa owerire bakansara kwikomyanyeji abashabiro kutomunkore bashomire ngezaho kuba yamba ahabo kuba nimanya ngo umwebembezi yaba arebere binte birungi ayetegerize kimanyisa ngo abantu bona nabone babasa kugendera mwebembezi byakumanya ahabo kuba bebembezi bakora umurimo mukuru wo kubera abandi cyo kureberaho kandi wo kubera abandi umuhanda Gasha kwa Juliet Charsima.